elegante, delicioso, malsano, nomor uno. Tabe punggawa. Mana ka siya ko eh? Bonusnya itu punggawa. Ata launching nih kemasang baru na Lilo. Oh, Lain na itu. Tahu aki bonus nih. ay, lebih elegant. Kanyalan dah turun eh. Wow. Pada ko kore-kore. Ikutumi itu dia nak mau grepita pam. Enggak tuh. Halo Lilovers, jangan lupa datang hari Rabu belanja di Lilo Sidrap dan Lilo Pindram. Setiap belanja satu box donat dapat tester kue dari Lilo. Selama persediaan masih ada. Ini dong. Kerasa kesini ya. Jangan lupa ya, datang di Lilo, oke?